stvarno ozbiljnih problema koji moderna medicina nekako rješava, a ovo nije samo problem medicinski, nego je i psihološki. Helena je psiholog, ili se kaže psihologica, ili psihologinja, molim te recimo. Ja, psihologinja. I neću daviti dalje, prepuštam vas njoj i mislim da će vam biti jako lijepo. Helena, pljesak. Hvala svim predavačima na predavanju večeras. Ovo drugo mi je bilo posebno zanimljivo jer sam ja sva iz Šarana, tako da mi je dobro došlo na ovo poslušati. Crno je. Da. Ovo je inače moje treće predavanje na skepticima. Prvo od vas je bila sasvim druga tema. Prvo je bilo psihološko profiliranje kriminalaca, drugo je bio Joker, dakle isto kriminalci, sad pričamo o neplodnosti, ali to je nekako moj put kojim sam otišla dalje i kako dalje zapravo radim. Krenut ću sa definicijom neplodnosti. Ima još jedna mala napomena. Znači za 20 minuta predavanja imam 5 do 10 slajdova. Sad ih imam 35, ali bez brige bit će sve ok. Ićete doma na vrijeme. Ok, šta je neplodnost? Neplodnost je bolest muškog ili ženskog reproduktivnog sustava i ona se definira zapravo ovisno o dobi samog pacijenta. Znači, ukoliko se radi o ženi koja je stara do 35 godina i ne može začeti u roku od godine dana nezaštićenih odnosa, onda možemo reći da je neplodna. Ukoliko je starija od 35 godina, onda je to vrijeme 6 mjeseci. Dakle, ne mora postojati nekakva dijagnoza da bismo mogli reći za ženu da je neplodna, nego tek onda se može utvrditi da nešto postoji u pozadini. Ono što je jako važno je, dakle, stvar koja je izašla prije 3 dana, to je objavio ESHRE, ESHRE je inače udruga pacijenata koji se liječe od neplodnosti, to je da su došli novi rezultati studije koji se bave muškom neplodnosti na cijelom svijetu i koja pokazuje da je muška neplodnost u izuzetnom porastu, odnosno da je broj spermija u izuzetnom padu. Važan dio ove studije je taj, dakle, mi smo prije govorili o nekakvom brojci od 104 milijuna spermija po mililitru, sada smo na nekakvih 50. Dakle, to je prepolovljen broj spermija po mililitru. Govorimo o tome dakle, da muška neplodnost raste, mi ne znamo zašto pada broj spermija, govorimo o nekakvim okolinskim faktorima, o zagađenju, o plastici, raznim uzrocima, ali ono što se trenutno događa, brzina kojom broj spermija pada u uzorku je takva da doista se radi o jednom vrlo važnom pitanju, jer se trenutno suočavamo s time da ako se to ovako nastavi, govorimo o propasti vrsta. Znam kako god to zvuči ovako doomsday kad ja govorim odavde, ali to su podaci koje mi trenutno imamo. Ranije su se radile istraživanja samo na nekakvim zapadnim uzorcima, pa se govorilo možda je samo do zapadnog svijeta, ali sada znamo da u cijelom svijetu mi pričamo o ovakvom padu broja spermija u uzorku. I doista imamo jedan veliki javnozdravstveni problem. 1 od 6 parova je trenutno neplodan, mi govorimo već o tome da dolazimo na brojku od 1 do 5 i idemo dalje i dalje. U Hrvatskoj parovi imaju pravo na 4 stimulirana postupka i još 2 postupka i 2 moraju biti u prirodnom ciklusu, 4 stimulirana i mogu ukupno se oploditi 12 jajnih stanica. To su sad nekakve brojke koje vama ne znači puno, ali ono što vam mogu reći je da realno, zakonski mi zapravo stojimo dobro u odnosu na Europu. Znači, ovo je na teret HZZO-a, svaki neplodni par se može liječiti na ovaj način. Ono što je problem u Hrvatskoj, to je koliko mi novaca imamo za to. Bolnice ne dobivaju dovoljno novaca da bi se svi mogli pravilno zapravo liječiti i onda se na neki način pokušava iznaći. Znate sad kako su dugovi javno zdravstvo i što se sve događa. Dakle, mi imamo problem da imamo sve veći broj neplodnih ljudi, a nemamo dovoljno novaca da bismo liječili neplodnost. Sad, kad pričamo o neplodnosti, mi zapravo znamo za neplodnost kroz povijest, kroz kulture, kroz priče. Ovo su Ivica i Marica. Znate početak priča. Mama i tata dugo nisu mogli imati djecu i onda su dobili blizance. To je nešto što je zapravo dosta često za neplodne parove, pogotovo kada govorimo o transferu 2 embrija. Ja imam blizance. Eto, isto tako i za IVF-a. Dakle, to je jedna priča koja može dosta dobro rezonirati sa svim parovima koji su neplodni. I kad gledate, ima onaj film Into the Woods, ja mislim,
Isto tako, dakle, žena koja je neplodna pokušava nekako naći način da dobije dijete. Dakle, čitamo mi povijest, pričamo o toj neplodnosti i o problemu neplodnosti. Imamo riječi za neplodnu ženu. Koja je riječ za neplodnog muškarca? Nemamo riječi. Sterilan nije riječ jasan za neplodnog muškarca, jel? Jalova žena, barren, umazume je specifičan naziv sa Dalekog istoka, to je korejski, japanski, kineski izraz koji govori kamena žena. Žena koja ne može roditi, kamena žena. Dakle, teret neplodnosti cijelu našu povijest disproporcionalno pada na žene. I to je ono zapravo što se događa u liječenju. Liječi se primarno žena. Dijagnosticira se primarno žena. Kada se vidi da kod muškarca postoji neki problem i trenutno nemamo niti tehnologiju da liječimo muškarca, osim nekakvih suplemenata, eventualno operacije varikokela i slično, ali zapravo mi ne liječimo muškarca, liječimo ženu. Žena prolazi stimulacije, žena prolazi aspiracije, žena prolazi transfere, žena prolazi dobivanje menstruacije svaki mjesec ukoliko taj transfer nije uspio. Stoga teret je doista disproporcionalno na ženu. Ovo je isto tako važno jer ovisno o tome u kojem ste dijelu svijeta, možda se muška neplodnost uopće neće ispitivati. U nekim dijelovima svijeta je tabu da je muškarac neplodan. Neplodna može biti samo žena. Muškarac je uvijek plodan. Sutra ima predavanje, inače sluškinjenoj priči na jednoj našoj konferenciji i također i u Gileadu je tabu da je muškarac neplodan. I to je ono što smo mi zapravo znali čitavu našu povijest. Da neplodna može biti samo žena i žena je ta koja ne rađa, muškarac je taj koji je uvijek plodan. Mi smo tek negdje u 18. stoljeću otkrili da postoje spermatozoidi, dok smo otkrili šta rade ti spermatozoidi kada se spoje ili se nečim u ženi što još tada nismo znali. To je, dakle, trebalo nam je vremena. Tako da ideja da je muškarac neplodan i da je muškarcu može biti problem je relativno nova. Znači, čitavu povijest smo mi govorili o neplodnim ženama, ženama koje ne mogu rađati, koji su imali svoje nekakve etikete i na kojima je zapravo bio teret svega toga što se proživljavalo. Znate ko je ova čiča? Znate što se događalo? Zato što on nije mogao imati djecu. Jučer mi je rekla kolegica, kako je proučavala malo to što se kod njega događalo, da je najvjerojatnije jedna od onih njegovih žena koja je prvo rodila dijete, nakon toga imala niz potrebnih pobačaja, zapravo bila je RH negativna. Da. Tako da, dakle, čitavu povijest ljudi na neki način pokušavaju snaći. Pokušavali su se riješiti problemi na 3 načina. To su medicinske intervencije, socijalne intervencije i duhovne ili magijske intervencije. Ovo vam je preuzeto 2020. 40 suhih smokvi se potopi u pola litre domaćeg maslinovog ulja i tako dalje. Znači, ovo je ono što smo mi znali kroz povijest, koji je medicinski pristup liječenja neplodnosti. Govori se o čajevima, o svačemu nečemu. Danas mi imamo laboratorij i to se rješava na jedan drugi način. Ali znači, postojala je nekakva medicinska intervencija cijelu našu povijest. Socijalne intervencije su neke koje koristimo i danas, poput posvajanja, ali ranije su postojale, znači, i ropstvo i mnogoženstvo, kupovanje djece, otmice djece. Postoji jedno pleme, odnosno 2 plemena na suprotnim otocima i oni u principu kada jedna obitelj ne može imati dijete, onda odu na drugi otok ukradu dijete, pa onda je dovede na taj otok i onda je dijete dio tog otoka, pa kad ovi ne mogu dobiti dijete, onda odu na ovaj otok ukradu dijete i tako se loptaju. To je nekako isto tako socijalna intervencija i rješavanje neplodnosti. Ako netko ne može imati dijete, snađeš se. Ali dakle, to je problem koji smo mi pričali čitavu našu povijest. Ove slike iz Biblije, ovo je Abraham i progon njegove sluškinje koja mu je rodila sina. Znači, to je ona isto tako priča iz sluškinjine priče gdje su se uzimale sluškinje koje su rađale djecu, koje su se smatrala djecom onih čije su one služavke bile. I ovo su recimo nekakva sveta mjesta, totemi, rituali, to su isto tako neki načini kojima ljudi pribjegavaju kako bi riješili sve problem neplodnosti. Ovo je inače na jednom brdu u Engleskoj i dakle poanta je u tome da na vrhu penisa se treba voditi ljubav kako bi žena ostala trudna. Postoji film iz 90-ih u kojem glumi Dr. House, Hugh Laurie, koji se zove Maybe Baby, koji se baš slučava zapravo, odnosno priča o tom problemu neplodnosti, oni nisu mogli imati dijete i na kraju filma su poseksali se na vrhu tog penisa.
Tako da postojali su različiti načini na koji su se ljudi pokušavali nositi sa neplodnosti, što vam dovoljno govori o tome koliko je neplodnost važna, koliko je ona bitna. I koliko mi kad onako čujemo, neko je ne može imati dijete, najčešće ono što ćete vidjeti po mamećim grupama, po komentarima, ovako, nekako kontakte, opusti se pa će ti uspjeti. Opusti se je 4. intervencija koju ja zovem glupa intervencija. Nema šanse, dakle, da bi se netko opustio i da bi onda imao dijete. Nema šanse da bi netko kome je dijete na pameti, što je najvažnija stvar u tom trenutku, da bi na njega pozitivno djelovao komentar opusti se. Da, postoje anegdotalne priče kako je nekima uspjelo nakon što su napokon otpustili sve ono što ih je mučilo, ali realno taj komentar, taj savjet nikome ne koristi na bilo koji način. Toga ako ste ga ikad izgovorili, nemate više nikad moguće. Danas mi globalno govorimo o tome da je za neplodnost odgovorno 40% muški faktor, 30 do 50% ovisno o istraživanju ženski faktor, 35% obostrana neplodnost, znači muški i ženski, i 15% idiopatske neplodnosti. Idiopatska neplodnost je ono gdje do trudnoće dolazi, a nitko ne zna zašto. I sve je okej. Sa ženom je sve okej, sa muškarcima je sve okej, kariograf, znači ispitivanja genetska, sve je okej, ali iz nekog razloga ne dolazi do trudnoće. To se zove idiopatska neplodnost i to je dio, znači 15% neplodnosti mi još uvijek ne znamo o čemu se radi. Inače, davno prije, u povijesti, dakle prije nekakvih 40 godina, se govorilo o tome da postoje blokade. Najčešće su to bile blokade kod žene koje nju onemogućavaju da ostane trudna. I danas ćete naći kod raznih nutricionista, life coacheva i slično, da se trebaju otpustiti blokade, da će onda žena ostati trudna. Kako se danas razvijala, tako se otkrivalo da su sve te blokade primarno muški faktor neplodnosti. Toliko o blokadama. Ovo samo na brzaka, znači koji su nekakvi pokazatelji kod muškaraca i kod žena. Kod muškaraca nema baš nekakvih jasnih pokazatelja da će doći do neplodnosti, osim ukoliko je on prošao već nekakve spolno prenosive bolesti ili probleme sa spuštanjem testisa ili konzumira veću količinu alkohola i droga. Kod žena određena medicinske stanje poput policističnih jajnika, endometrioze, raznih kupalnih stanja zdjelice i slično mogu reći da će tu biti problema sa plodnosti. I mi danas govorimo o dvije vrste plodnosti, to su primarna i sekundarna. Primarna je znači kada se ne može stvariti trudnoća iz prva, znači ne može se dobiti prvo dijete, i sekundarna je ono kada je već jedno dijete rođeno, ali do druge, treće, četvrte ili pete trudnoće ne može doći. Jako je važno da vam kažem da boli jednako i primarna i sekundarna. Ljudi nekad znaju reći, pa ti već imaš jedno dijete. Pa okej, budi sretna, imaš jedno dijete. Ne. Kada vam fali jedno dijete, bez obzira da li ono bilo prvo, drugo ili peto, fali vam to dijete. I boli. I boli jednako. Kad pričamo kako zapravo se ljudi nose sa nekakvom idejom neplodnosti, sa tim da jesu neplodni, muškarci najčešće osjećaju krivnju, očaj, usamljenost, izolaciju, stres prolaze, i najčešće zapravo pokušavaju nekako izbjeći razgovor o tome, nijeću da je zaista nekakav problem, i vrlo često ono što čujemo od žena kada radim s njime, da oni kažu, ma dobro, riješit će se to, ajde, nećemo sad o tome. Mi smo naučili muškarce da pričaju o tome, i s obzirom dakle da ste čuli da veliki dio povijesti se uopće nije smjelo reći da su muškarci neplodni, jer je ideja plodnosti i identiteta muškarca jako vezana, muškarcima je jako teško pričati o tome. Oni se suočavaju, znači, kada se liječe, dolazi do stigmatizacije, gubitka potencije, neuspjeha u ostvarenju muške uloge, smanjeno samopouzdanje, probleme u izvršavanju seksualne funkcije. Ono vezanje, projekt beba, sad moramo napraviti bebu, i seksamo se kada je ovulacija i znamo zašto to radimo na točno određen način i točno određeno vrijeme, dovodi do ogromnog stresa među parovima. To se zove tajmirani odnosi. Neki doktori će vam reći da se u to jednostavno ne upuštate, jer naravno dolazi do impotencije i ženama je teže upustiti se u spolni odnos, i dolazi do gubitka nekakve prisnosti i topline među parovima kada se treba upustiti u sam spolni odnos. Dakle, to je teret na sam par. Muškarci sa dijagnozom neplodnosti su skloni somatizaciji od žena, ovo je vrlo važno. Zašto? Zato što žene mogu doći reći tužna sam, i svi će reći okej. Muškarci u principu neće doći reći tužan sam.
da će doći reći da ga boli nešto. Jer su navikli na to da će se njima obratiti, na njih će se obratiti pozornost i da smiju doći reći da ih neki boli. Ali baš da su tužni, a to nema, znaš, ono ipak si muški da ne plakati, ono nema sad tu, aj moraš biti čvrst. Ja. I oni smiju biti tužni, naravno, i teške im. Ali pribjegava se somatizaciji najčešće. I često nevoljko zapravo daje informacije i ne govore o tome kako ne. Žene, dakle, otprilike njih polovina kaže da im je neplodnost najuznemirujući događaj u njihovom životu. Ova druga polovica imala vrlo izuzetno teške događaje u svom životu ranije, pa je onda neplodnost nije tako jako teška. One imaju nešto više šanse za razvoj depresivnosti, imaju više izražene simptome depresivnosti, od općenite populacije, isto tako je razlika o tome da li imaju dijagnozu ili je to idiopatska neplodnost, osjećaju tugu, depresiju, ljutnju, krivnju, šok, njekanje, anksiozno, znači to su različite procese koji se javljaju u njima, dok se one pokušavaju nositi s samom dijagnozom neplodnosti. Kod žena koje boluju od policističnih jajnika, vrlo često je narušena nekakva slika o tijelu i pogled na vlastitu tijelu i ženstvenost. Kod žena koje boluju od endometrioze, recimo, je vrlo negativan pogled na seksualnost i na vlastitu menarhu. I sad dolazimo zapravo do toga zašto je neplodnost toliko uznemirujuća. Kad se ljudima kaže nešto o neplodnosti, onda kaže, a šta sad to ti je ideš se liječiti. Zapravo neplodnost je puno više, ona nije akutni stres, ona nije nešto ti se dogodi, pa sad to ideš liječiti. Ona udara u ono što mi znamo da je dio identiteta. Reproduktivna priča imate svi mi u ovoj prostoriji. Pokušajte se sjetiti najsretnijeg sjećanja iz svog djetinjstva, kad ste bili dijete. Uzmite se 5 sekundi, sjetite se. Želite li vi da vaše dijete proživi to isto? Najvjerojatnije da. Ili nešto slično. Dakle, u tom nekakvom najranijem dobu vašeg djetinjstva je počela nastati vaša reproduktivna priča. Ona je jedan nesvjesni proces koji se vrti u pozadini vašeg uma. U jednom psihoterapijskom pravcu bi se to nazvalo skript. I koja zapravo određuje nekakve vaše odluke. Ona se piše i ponovno piše cijeli vaš život, ovisno o tome kako se vi razvijate i što se sve događa vama u životu. I izuzetno je važna, zato što je ona negdje u pozadini i ne tiče nas se toliko dok je nešto ne naruši. Ona uključuje zapravo nekakvu obiteljsku povijest, tradiciju društva i sve ovo što piše. Ona vam govori o tome koliko vi želite imati djeca, kada želite imati djecu, kako će vam izgledati svadba, hoće li uopće biti svadbe, hoćete li imati muškog partnera, ženskog partnera, što očekujete od sebe, što očekujete, kakav ćete roditelj biti, kako će izgledati trudnoća, kako će izgledati porod, kako će izgledati prvi koraci i sve ostalo dalje. Jednom kada se ta reproduktivna priča naruši, ljudi doživljavaju potres u razini samog identiteta. I zato neplodnost nije samo akutni stres. To nije samo nekakva kronična bolest, ona je puno više. Ona zadire u to što mi mislimo da mi jesmo i što mi očekujemo od svoje budućnosti i od onoga kako naš život treba izgledati. Ovo ću samo kratko spomenuti, znači partneri, nekako kada ste vi upoznavali svog partnera ili partnericu, neki ste vodili taj razgovor, jel bi vi htjeli imati djecu? Koliko djece? Hoćete tu djecu krstiti ili ne? Gdje ćete živjeti? Ko će odgajati djecu? Hoće djeca biti kod bake i djeda ili neće biti kod bake i djeda? Na koji način ćete se ponašati prema djeci? To je sve dio reproduktivne priče. I kada su one komplementarne, to je super. Kada se nađete kod para gdje je jednoj strani izuzetno važno imati djecu, a drugoj strani nije, i onda dođete do dijagnoze neplodnosti, zapravo imate dva različita nekakva kolosijeka na koje se vode ti procesi koji se događaju i način na kojima se uopće pristupa same dijagnoze neplodnosti i liječenju. Ono što je isto tako važno, recimo ovaj dio, dakle osobe koje se ne mogu ostvariti kao bake i djedovi vrše pritisak na vlastitu djecu. Reproduktivna priča ne završava samo kad imate djecu. Reproduktivna priča završava kad vaša djeca imaju djecu. I onda ako vaša djeca nemaju djecu, ne žele imati djecu ili ne mogu imati djecu, mislim da ste čuli svi te priče, ono kad bake i djedovi krenu, a kad ćete vi? Jeste vi krenuli? Šta se čeka? No?
Ali to je dakle i bake i djedovi, nešto sam napravila. Dakle, bake i djedovi proživljavaju svoju reproduktivnu priču i pokušavaju se zapravo ostvariti do kraja. Znači, reproduktivna priča se počinje u djetinjstvu, završava s našom smrću. I zapravo ovo je jedna klijentica, može biti bilo koja. Jer u principu većina njih mi je to rekla. Toliko toga sam prošla. Sve što sam radila kroz život bilo je teško, bila je borba. I onda sam mislila, ovo će biti lako. To svi rade, to svi mogu, svi imaju djecu. To sam trebala moći lako. Ali onda i to borba. Ništa ne ide onako kako je trebalo biti. Mislim da se možete poistovjetiti bar s nekim dijelom toga. I to je ono što je jako zeznuto, jer imate osjećaj da nitko nije neplodan. Svi imaju djecu. Ono kako kažu, muž me pogleda i ja već trudna. To su jako teški komentari koje osoba koja se liječi od neplodnosti, koja se suočava s dijagnozom neplodnosti, zapravo može čuti. I to su nekakvi ožiljci koji onda ostaju na ljudima. Ono što je isto tako važno, to je da se ignorira kolika je zapravo trauma u samom narušavanju te reproduktivne priče. Postoje različiti traumatski događaj koji kada naruše ovu reproduktivnu priču, koji, kako sam rekla, je dio našeg identiteta, mogu zapravo uzrokovati samu traumu. Znači, to su neki spontani pobačaji u ranoj trudnoći, gubitak trudnoće u kasnim tjednima, dijete s ozbiljnom bolesti, prekid braka, prekid zajednice tijekom trudnoće, trudnoća započeta na neočekivan način ili kroz kazneno djelo, gubitak bliske osobe prije, tijekom trudnoće. Ljudi nekada izgube svoje roditelje dok čekaju dijete. Isto tako na kraju onda neplodnost. Neplodnost nije uvijek trauma. U jednom trenutku, znači kada je bio onaj Milinovićev zakon, se reklo da svi parovi koji se puštaju medicinski potpomognutu oplodu moraju ići na savjetovanje. Prije. To je glupost. Da se razumijemo. Nitko vas ne savjetuje prije nego što legnete u krevet s nekim. Pa tako ne treba niti parovi. Ali ono što moramo imati je dostupna psihološka podrška, što mi nažalost nemamo. Imamo kolegicu u Rijeci, imamo kolegicu u Petrovi, ali kad vi pitate pacijente koji se liječe u Petrovi, nitko ne zna da ona tamo postoji. Ja, mi moramo imati zapravo nekoga koji će pružati podršku na samim odjelima ginekologije, porodništva i humane reprodukcije i koji će davati nekakvu podršku ljudima. Ne treba biti nikakva obavezna savjetovanja. Sama dijagnoza neplodnosti, neki ljudi će se s njom nositi lakše, neki ljudi s njom teže, ovisno o tome kakva su njihova dosadašnja iskustva. No, ta dijagnoza će napraviti podlogu da ukoliko kasnije dođe do nekih problema, to doista bude trauma. Znači, žene koje uđu u neplodnost na neki način se nose s tim i onda izgube trudnoću, kasnije njima će to pasti moguće i teže nego onima koji su ostale trudni spontano. Tako da to je nešto sve što se mora uzeti u obzir kada se uopće radi sa ljudima koji se liječe od neplodnosti. Ono što ljudi rade, ovo je sad važno, bilo da se vi liječite od neplodnosti, bilo da znate nekoga koji se liječe od neplodnosti, ovo su nekakve tipične reakcije osoba koje se suočavaju sa svoje neplodnosti, bilo da su već dugo u postupcima ili tek kreću. Izbjegavanje svih vidova trudnoće kod drugih osoba. Odjednom svugdje vidite trbuhe. Suvisu, trbusi, napadaju vas. Nemogućnost veselja ako neko ostane trudan ili zbunjenost oko istovremenog osjećaja veselja i tuge. Nekada ljudi pokušavaju zapravo zaštititi svoje prijateljice koje su u postupcima, pa im onda ne kažu da su trudne, pa je tu ono nekako tapkanje, da su žene istovremeno i sretne i tužne, pitaju se zašto ona da, zašto ja ne. I to je se zapravo dosta teško zahendlati. Izbjegavanje dječjih rođaka na krstitki. Ako imate frendicu koja je u postupku i koja nedavno nije uspio i vi želite pozvati na krstitke i ona kaže, joj znaš, mislim, možda glava me boli, recite ok, ako hoćeš doći u nekom trenutku, ako hoćeš donijeti poklon, sasvim je u redu da se nađemo negdje u parku i prošećemo, ne moraš doći u hrpu ljudi, trudnica, male djece. Okay? Ljudima je to teško. Čak i kada su im najbliži ljudi u pitanju. Nekada ljudi mogu imati ljutu reakciju na razgovor o trudnoćama ili o bebama koje su nedavno rođene u okolini. Sasvim normalno. Izbjegavanje prijatelja i poznanika jer su trudni, planiraju trudnoću ili su dobili dijete. Retraumatizirajuće, teško.
snažna ljutnja, negativno poimanje menstruacije i ponekad vlastitog tijela. Neki nepovoljni ishodi s kojima se suočavaju žene, i one se s njima suočavaju češće nego žene koja je zatrudna spontano. Znači žene koje su započele trudnoću kroz postupak medicinski potpomognute oplodnje, to su biokemijska trudnoća, blighted ovum, spontani pobačaj, zadržani pobačaj ili lista pošna, znači kada dođe do pobačaja, ali plod ne napusti tijelo. Nestanak ploda, redukcija trudnoće ukoliko se radi o višeplodnoj trudnoći koja je rizična za žene, mora napraviti redukciju, za to se ide u Sloveniju, to je izuzetno teško, i vanmaterična trudnoća. Znači ovo su stvari s kojima se suočavaju žene koje već se bore s tim da ne mogu ostati trudne, a sada se suočavaju sa gubicima ili s tim da one moraju namjerno nešto napraviti. Kad ljudi pričaju o gubitku neplodnosti, prvo što pada na pamet je ono da neplodnosti, znači ono sad se možeš ići liječiti. Gubici neplodnosti su toliko slojeviti i toga ima samo sve više i više kako se zapravo stvari događaju. To je gubitak pojma o sebi kao zdravoj osobi. Više nismo par koji se seksa gdje god stigne da bi napravili djecu. Mi smo sada ljudi koji idu na pretrage. On odlazi u bolnički WC dati uzorak. Ona liježe na ginekološki stol da bi se radilo ne znam koja kilometrija po redu. Teško je. Nemate osjećaj više da ste zdrava osoba, nego ste pacijent. Gubitak spontanosti, gubitak iznenađenja, kao što sam rekla, tajmirani spolni odnosi. Užas. Ubije bilo kakvu spontanost seksa u partnerskom odnosu. Postoje nekakvi trikovi kako se to može vratiti. Gubitak iskustva trudnoće i poroda, jer su žene više usmjerene na to, im je teško što se sve može dogoditi, kako će taj porod izgledati, ili ukoliko ne dođe do trudnoće, uopće nemaju to iskustvo, a zamišljala se go čitav život. Gubitak kontrole. Vi ne znate koju stimulaciju imate. Tamo dođe doktor i kaže, taj dan se pikaš s tim, taj dan se pikaš s tim. Onda tu ideš na stol, onda ćemo te uspavati, pa ćemo ti nešto napraviti, pa će se ti probuditi, ti ne znaš šta smo mi napravili, pa će onda embriolog nešto raditi, ali ti ne znaš što zapravo embriolog radi, i onda će ti nešto transferirati, ali ti ne znaš točno kako to izgleda. Znači to je užasno. I ne znate što se događa, doktori vam diktiraju kada će se nešto događati. Vaše tijelo reagira svakako jer ste u postupku izloženi sa različitim intervencijama. Gubitak osjećaja pripadnosti. Više ne pripadate svom društvu. Svi oni imaju djecu. Nitko nema problema. I više niste dio toga. Ono što je odlično je da postoji RODA, roditelji u akciji, udruga, postoji njihov dio koji je zadužen baš za neplodnost i postoji grupa podrške koji se zove Nismo sami. I tu se ljudi nekako mogu okupiti i pričati, jer tu se nekako stvara ima osjećaj pripadnosti koji je izgubljen. Gubitak povezanosti s partnerom seksualnosti, to sam ne spomenula. Financijske teškoće, kod nas malo manje izraženo, ali svejedno ima i kod nas u drugim dijelovima svijeta gdje njihova verzija HZZO ne pokriva postupke, to je izuzetno teško. I ono što je zadnje, to je gubitak vjere u svijet, u Boga, u pravednost, u svemir, što god želite. Jer je nepravedno i nije fair. I nije fair da se baš toj osobi dogodilo to da sada ne može ostati trudna, kad ona neka osoba to može napraviti tako brzo. I ljudi se s tim suočavaju, to je jako teško. Gubiti vjeru u sve. Ono isto tako što se događa, to je da ljudi ne mogu biti tugovati kad se spada. Postoji ona toksična pozitivnost, moraš biti jaka. Idemo do zadnje stanice. Užasno opterećujuće. Ljudi nemaju vremena za tugovanje. Usmjereno se recimo kod gubitka trudnoće da se ponovno ostvari trudnoće, da se samo ide dalje. Žene nekako stvori hijerarhiju gubitaka. Tabuizira se gubitak ili prekid trudnoće, tam se ne smije pričati. Jako je teško. Gdje ćete vidjeti negdje baš da neko tako priča o nekako imao spontani pobačaj u 20. tjednu. Užasno je teško to sad slušati. Ljudi se distraktiraju obitelji životom, neće sad razmišljati o tome šta se dogodilo, idem nešto raditi. Idemo sljedeći postupak, koliko imamo embrija smrznutih, šta ćemo sljedeće raditi, ajmo probati ovu stimulaciju, jel su nam u pitanju EK stanice. Znači konstantno se nešto događa, nemate vremena za sjest sa svojim emocijama i vidjeti što se zapravo dogodilo. Meni dođu žene najčešće nakon drugog neuspjelog transfera i kažu, meni se tako plaće, ne znam zašto mi se plaće.
Zato što si do sada izgubila sve. I sad ne znaš kamo bi. Zato ti se plaće, žena sjedi i plaći. Spusti rumete, zatvori se sobu i plaći. Imaš pravo na plakanje, tvoj partner ima pravo na plakanje, to je ogromna stvar. Ono što je važno, dakle ovo sam za nekako iz neba, mi svi imamo naš zdrav narcizam. To je nekako uvjerenje da smo mi sposobni da možemo napraviti stvari. Moj zdrav narcizam meni je omogućio da ja fino stanem ovdje i da vam pričamo o ovome vrlo samopouzdano. Svako od vas to ima. Zdrav narcizam isto tako kaže da mi želimo imati djecu iz jednog razloga isto tako, a to je da produžimo sebe u budućnosti. To je onaj dio zašto živimo, zato da se da reproduciramo svoj materijal dalje. I svoje vrijednosti, svoju tradiciju, sve ono što mi mislimo želimo od života. I onda isto tako udari na taj zdrav narcizam. Gubi se osjećaj i samopouzdanje i samopoštovanje, jer nemate taj osjećaj reprodukcije u budućnosti. Ono što se događalo, što se danas još uvijek događa, nažalost, ono s čim se žene suočavaju, to je da se gubitak trudnoće nekada smatra nedogađajem. Ne možeš izgubiti ono što nisi imala. Možeš, jer si izgubila mogućnost da ćeš to imati. Pa kažu ženama, ajde, nije ti dijete bilo rođeno, nema veze. Ta žena će zauvijek znati kada je njoj bio termin. Do kraja svog života ona će znati kad je bio termin, koji je bio datum kada je izgubila dijete. Vrlo često sami ginekolozi kažu, ajde dobro, bilo je u početku, nije dobro, nije okej. I ne treba to nitko čuti. I onda kada pričamo o neplodnosti, ljudi nekada kažu, pa ništa ne gubiš, samo nemaš djecu. Ne, izgubili smo potencijal, izgubili smo mogućnost, izgubili smo ideju da će se to nekada dogoditi, izgubili smo sliku o sebi, izgubili smo sve ono što smo očekivali od života. Samo zato što to nije pitljivo, ne možete reći, aha, to sam imala pa sam izgubila, no znači da nije došlo do gubitka. Ovo se isto tako događa, dakle da se različite partneri, kao što sam rekla, različite reproduktivne priče, ali i različiti mehanizmi nošenja sa tugovanjem, gdje su neki orijentirani na gubitak i orijentirani na obnovu. Vrlo često postoje spolne razlike, gdje su žene orijentirane na gubitak i na ono što su izgubile, muškarci idu prema naprijed. Taj dio se treba nekako pomiriti. Kada vam doktori su usmjereni, da su orijentirani na obnovu, a vrlo često jesu, onda je jako teško validirati ovaj dio usmjeren na tugovanje, na sam gubitak, a potrebno je. Jer nijedan i drugi nisu ispravni. Znači ništa nije bolje, samo je različito. I ovo je ono što mi možemo. I ne samo ja kao psiholog, ne samo ginekolozi, ne samo moji kolege, nego i vi sami. Dakle, validirati to što se događa, stvoriti nekakve rituale ljudima, nekakav njihov novi život u koji će se oni uklopiti, u kojima će naći smisao, na koji način se osobe mogu reproducirati da nije kroz djecu. Istovremeno prihvatiti tugovanje, prihvatiti taj gubitak koji se dogodio i educirati se svi skupa. Ja vjerujem da dosta toga što sam ja ovdje rekla, danas svi niste znali. Toga kako pada puno što se sve događa. Ovom inače držim edukacije 4 dana, tako da ja svakom onom gubitku pričam jako dugo. I to je ljudima jako teško, jer da razmišlja o tome zapravo koliko je gubitaka u neplodnosti. Ali važno je da smo svi skupa educirani, jer kao što sam rekla, pitanje neplodnosti za 20-30 godina će postati toliko prisutnije u našem svijetu, da mi nećemo uopće služiti što se dogodilo. Vaša djeca će živjeti u sasvim drugčijem svijetu što se tiče reproduktivnog zdravlja u odnosu na ono gdje vi živite danas. Ok, ovo ću malo preskočiti, samo ću reći zapravo da se radi o tome da neki ljudi misle da se parovi razvode zbog potpomognute. Najčešće to nije tako. Oni koji se raziđu, razišli bi se tako i tako. Oni koji opstanu, ostaju čvršći. I zapravo ono zašto sam ja isto tako ovdje, to je, ako vi niste znali, mi do ove godine na hrvatski jezik nismo imali prevedenu knjigu koja se bavi psihološkom podrškom parovima koji prolaze liječenja neplodnosti. Nismo imali napisanu knjigu, nismo imali prevedenu knjigu. Nije bilo. Prva IVF beba začeta je rođena u Petrovoj, mislim da je stariji od mene godinu dana. Toliko je IVF u Hrvatskoj. U ovom dijelu nobody cares.
jer mi liječimo, ne brinemo se o emocijama. Tako da, sad imamo knjigu, evo ga, preveli smo, knjiga se zove Neopravdane uspavanke, namijenjena je svim i stručnicima i pacijentima i svim onima koji se dotiču neplodnosti na neki način. I zapravo većina ovoga što sam vam ja rekla, mislim sve, je u principu u toj knjizi napisano onako malo duže i ljepše. Žao mi što je ovako zadnja tema da se potopila, jer je pala onako atmosfera i svi će izaći odavde sa nekom težinom oko toga što se dogodilo, zapravo o čemu smo mi pričali, zašto je to tako važno, kako su to gubici i trauma, ali to nam je svakodnevica. Ono što je važno, što uvijek kažem svojim klijentima, to je da tuga postoji tamo gdje postoji ljubav. Ne može biti ljubavi bez tuge i tuge bez ljubave. Stoga svaka vaša tuga dolazi iz nekog jednog dobrog i lijepog mjesta. I ovo kako se vi sada osjećate dolazi iz onoga što biste htjeli za sebe, za svoje prijatelje, za svoju okolinu. Tako da je okej. Tuga je okej. Nadam se da ste nešto naučili. Knjiga je tu. Nego za razliku drugih predavanja da sam bila puno humorističnija. Nadam se da ćete iz ovog zapravo otići malo onako produbljeni i da ćete možda na neki drugi način gledati ovu poprilično kompleksnu problematiku. To je tako. Morate mi doći samo ovdje za pitanja. Ivan će biti tu u šturcu sa strane, pa možete odmah polagano doći k njemu ako ste zainteresirani za knjigu. A mi ćemo dok vi šetate. Izvolite. Ovako, meni je cijelo ovo predavanje ostavilo mučninu zato što u stvari nije za moj pojam, s obzirom sam ja ipak s filozofije i to, i majka sam odrasle djece, nije mi pogodilo u stvari glavni uzrok problema. A glavni uzrok problema je, znači, ne gubitak identiteta, nego gubitak onog identiteta koje nam je društvo nametnulo. Znači, podjela uloga u kojima muškarac mora biti otac, mora biti sposoban napraviti dijete i žena koja mora znati roditi dijete. Znači, moći roditi dijete. Znači, gdje je tu u stvari, gdje smo tu mi kao osobe, gdje smo mi tu bitni tom društvu koji cijelo vrijeme razvija ovu teoriju kako ćemo biti tužni, šta će se sve nama događati, ali mi već postojimo. Zar je stvarno na ovoj planeti gdje malte ne padamo s te kugle, gdje nas ima previše, stvarno bitno da mi ostvarimo sebe. Ja razumijem taj biološki moment, jer sam ga ja sama prošla. I mogu razumjeti to, ali zar društvo ne bi trebalo preuzeti ulogu da nas uči da mi vrijedimo bez obzira na to. Znači, vi ste tu rasli hrpu koraka koje su bitne, ali u stvari ne pogađaju smisao. Znači, da mi odgajamo djevojčice i dječake, da oni nemaju samo ulogu da stvore novi život, nego da oni već jesu taj život koji je vrijedan. I moram reći da me ovo jako potreslo, zato što potpuno kreće od toga da postoji problem, ali ne govorite uopće o uzroku tog problema. Hvala. Ovo je odlično pitanje za feminističku raspravu o tome koje su rodne uloge i kako pristupiti uopće ideji imati djecu ili ne. Ovo nije predavanje o tome. Ovo je predavanje neplodnosti, o ljudima koji žele imati djecu i koji ne mogu imati djecu i zašto je njima teško. Tako da taj dio feminističkog diskursa i svega ostalog možete poslušati na nekom drugom predavanju. Hvala. Nema ja nadopunu, nego samo ako još neko ima pitanje. Evo, dođi. Sad si okej, jel da, kad treba najavljivati? Hvala ti, stvarno bilo sjajno predavanje. Mene zanima, mislim, vjerojatno to u knjizi je spomenuto i malo i specifično, ali kako se nositi s onom nikad neizgovorenom osudom koja najčešće ide na stranu žene u smislu kada ljudi zaključuju zašto je to tako.
To je zato što puno puši, to je zato što je debela, to je zato što se ne voli tijelo vježbom, što je pod stresom. Kako se nositi s tim? Bilo od strane da čuješ to o sebi ili da čuješ neko ko to govori o nekom? Kako to gledati? Hvala. Da, to je vrlo često osuda i od medicinskog osoblja. Predebela si, ne može ostati trudna jer si predebela, smršuju pa ćeš ostati trudna. Prestani pušiti, prestani raditi ovo ili ono. Žene vrlo često zbog toga imaju snažan osjećaj krivnje. Nešto sam pogrešno napravila, pa onda ne mogu ostati trudna. Onda dolazi taj dio kontrole, mikromanagementa svakog dijela dana i to je jako teško, zapravo teško se s tim nositi. Ono što zapravo se može raditi, to je ta edukacija za koliko doista je utjecaj ovoga ili onoga, koliko se naša tijela razlikuju i da naša tijela mogu normalno funkcionirati i sasvim zdravo i ok funkcionirati sa različitim situacijama koje su oko nas. Jer kada žene ostanu spontano trudne, zapravo se ne priča o tome koliko imaju kila, da li puše ili ne, a kada žena ima problema sa plodnosti i kaže to, onda se secira sve skupa. U principu žena uvijek griješi. Imala djecu, ne imala djecu, koliko djece imala, na koji način rodila, dojila, ne dojila, uvijek je nešto pogrešno napravila. To je onaj dio s kojim se zapravo dosta teško nosim, ali onda se to ide znači, kroz osnaživanje i kroz edukaciju svih uključenih u procesu. Hvala. Imaš možda kako pitanje? Ako nema, hvala vam svima na pozornosti. Dakle, knjiga se može kupiti kod Ivana ili se može naručiti ili preuzeti u uredu. Hvala svima i to je to.